Baik, kamu yuk kalau baik, pak denok ide kayo. Baik yo. Baik start ni game ate, yo piyo. Baik yo. Kamu yo pi. Patu yo piyo kangat akai berumah. Pak hani por desuru ni film. Baik sedang ya tu. Baik yo piyo. Baik kamu yo piyo nok akai ge, denok kwe ge. Tu start ni game mah. Baik yo pi tu kamu rak. Đạch khát tôi ở với mấy rồi Afterman bạch mà bỏ trâu view lọc đã đạch rồi phải đã đạch rồi bỏ tay để chi liang cái này cái nắn bây giờ tu được khá số yo tu bộ oi phi tu video nhau được ba đạch phê bây giờ đã đạch năng con được cả cái nhiều yo bây giờ yo pak diong pada jar pak dedat ke lah yo pak dini pu emre pak di tai dedat yo pak ada kengau datang pada poi ke yo pak yo de ada rau dekat pak ayo yo adio khabam tadi yo se bảo ni bảo tụ de yo pai cái ching yo sup yo tempang pai yo ai to de ril lam nu penchat yo oh bảo tai dạch yo oh pai yo dạch sang yo vậy yo yo bong nó vậy yo poi utai de rau pok tai yo pok tu de pai de yo pai to prolog nio kau thet de mobile sador zoom hazan and clear berhere tetangkat ni becena pi cilek stom pai mah de ayo kamu yo piyo pai tai de thau tu bu yo kan comment mention ma bong job mana pai yo tai duk dong pengau yo tai kup sentri jan kup sentri pai yo kengau pai yo pai ini de nang VR li yo ini partyได้tai kedong dia ada em ni bocong kue pai de poi dini kedong you pi pai tai des party pai ini des party dini pai tai de lại dini pi lại tai pai dia pi yo poi dini jingai ni de pai nu de chna plak na chna mo pai de tai chiliang lom de tai stier go pai tai bon hete berupoi tela hap slap tar je berhek bon poi to le slap dang lo hi step ario arong re lokate rong tele stam bai berupoi cheni khwe cheni thong bot bai ple de yo piyo pa ni por pa yo tai de kangau yo piyo yo de ni por sini dok ni kwe ni kle des ndon hini ni video pun ka de chamwan hai met por sampraski via yo fast yo second merok te yo piyo te tangkat te he te le stom pai ni de ring te pai prolog de so menit tam go po san menit ni video te pai kam nu yo pi pai yo pai tai to đại thạ bật thái rộp đuna đại đi khá thì tiêu súc ha cầm chú sai por để bye prolog in trong next video hey mệt mà